Muthenya barigici tha mugwanja cia thaa kurakunde thiete na mbere guturaitha uri muthenya gungi umwega ora wimbiretwe ni thaa mubye mwene Nyamurungu na nkirigagira kurakunde uthiete na mbere guturaitha uri nuthiete na mbere kuiru mibango na mitaratara yetu ikagitaga gukumenyithia mara tukubanga-banganite muthenya wa emundi kawetheri ni ubambitaga ni Faminas wa Kimathi. Mwari wakurwa mianka 13 na ora igina wa mwana umwe nethiritwe akionekana mwana uyu aririkana kura nyuma yake kwigua kinenkagirwa kana gaka inara kuringana na ngina muciari ethiritwe akerezera andiki betu bandeto ati nyuma ya muciari kana nyuma ya mwana uyu akwewa mwana ethirwa kimwiraga acoke cukuru aendelee na mathomo ende akumutuma kumagaruka ethirwa akirikanaga na aura mabarabathie na mbere kwa bakimwikagira nkononi na kumuwata miwate gaki omutegi nawe na riboti ino. Mwari umwe wa kurubwa miaka 13 na kinyithitwo gitoni kia borichi gia Tutoti Mao nyuma ya kura kwa umuchi wa Kagita Karaya akiaringi na mucheri ugite mwari uyo wake nyuma ya kupewa kaneno kurubwa miaka 13 na ari kirati kia mugwanja na thukirie tore kurera kana gake kaingo mwari wake endelea na mathomo indi kiroto kia mucheri uyo kia mwana wake kuendelea na mathomo gitakinyanira nyuma ya mwari wake kuthiguchiria gia kuruga ende atachoka. Kare gakwa kaurire nza kwaga bya kuruga na enda ripoti police station tutu ibantetherie monontu ndetere ndacho akibaruga ndiraita ndirona bya tubesa ndeja tweta kumucho itwetere twakagwatira ruire tukagwatira ruire itwejere noe mwanka police station ya Ndungithai askari bantetheria bamuria thina ndaberesa sababu etumire mwana uweta kare kau gakwa gakoewa kajuju kake na miaka 13 uni ndone kabanjukie mwana acoke skuru na acokere skuru endelea class 7 na mwana mume kau inya mothani atharime mwarimu uwe nontu namwitikirie skuru na mwana aya twitite mwana cibitari kete katego igitara corona twathithirie uju tukarinde awe nyomba tukwaga bya kuruga irio mwana umarire taguchoa akweta guchoa no riu igitara ura corona akweta guchoa irie tire buru atachokere nja kaire ndamuchoa ote onta kinya ngita inya kirwa na maguru kena mana utigania kumuchoa indejire kuikirira ndi umuchoa ndamwaga mware ibejire kwija muthaka itheo mwana nja ndera muthako withe mwana okeja nja kaire mwana acoke skuru nkagwata mwana kuma umuthaka ateja nja kaire indenderere kurera kana gakwa. Mwari uyo naraigitwo inda Kenya iretira mwinyangagia kiwendo borichi ba Tutoti Mao ibekirite muthako mwe mpeni enderera uchunkoni bukithi na mbere nyanda kainge kare kau kagugweta inya na inya cio ici mwinyangitie ende inkugwerwa i askari nontu ibayukitie atua na no bakuendereithia kusungusa bau bangi na kumaja uju netre kwa mutwatire na uruire atwe amberesa mbira arariki muthako gwitwa mukaria akumbira iki mukaria arare nde askari bamugwata bau abambe basunguse mwana bamenye uma askari bachungusire mwana bagwata uma bunde uria kwa karakari iro bambirire bajukia tua yonthe mwanga wakikishe muthako u akuga sababu akunterera mwana skuru mwana kwa skuru. Kuma gituo kia borichi gia Tutoti Mao nkiripotera Meru TV nyoka mbitaga ki mutegi. Bwega mwandiki wetu wandeto kuma nteresha bori nuntu bwa riboti ino na tukerekana riboti ino no murimo wa rushiba kana kwarwa barabainge bagwaga
nuthiretwo kianda nkunyu aga kaunti-ini ya Meru na kuma murimo uyu randa nkunyu makarika ma murimo uyu methiretwo makina mbere kwigo makiribotawa na ara indi antu kuruki 70 bethiretwo begukumana murimo uyu aganthiguruni no kagitani kara akari kuma ntere shegembe bethiretwo bakirombwa gutigira ati iba kure irio bila biega kana iba kure irio bitheru na muno gutigira ati bakwiga utheru kengo kwabukana na murimo uyu. Mwandiki wetu Wandhe Tumukiri wa Nkonja nawe nacio urira murimo yo kolera yotete na mbere utamba kaunti ya Meru na kulika mwiri oyombe ende akari ni bore tukuimenyera ni biraba kuria muno birabikwendwa ntere sendera nonto kwino watibu nene na kinyane njira imwe ya kureta murimo yo yathai kinyandene mantora iko kwerekana kwina mirimo ya kolera muno turi watine bonene mostly nonto nya bathina ire iko cia kolera wango kulionga na wale liona chips sendari jirene cabbage ugakolele sambusa iri korua usuruba bukwendwa jirene abo ibwethiro jirene kwena tambureki ya kwaro no taika na batu itokuona antu iba kuinyeleka na sibitare sieto itokuona sio nimbe ya ndu autore antu beto katobwera atere imenyere ni na kuria korua into bibi korua roterero njira na itokorua itokwenda oma mbese itosienda lakini itobatio siuria nja yairete. MCA wa Ntwamboi wa Frederick Mbrugo na itorete na kuri akaribawe kuimenyerarira hakuwa kinya wandieke kwina makarika yayonekete kiri ntura ya miuine tubura wirite bozun ate kaitene khai kwithirite kwina outbreak ya cholera pindu dene ya onti Ntwamboi dene ntura ya miuine specifically area ya Kamaringa kuna kipindupindu kuna cases ire isi reported riu na kuramba rwangiro gimo mwire akaunti ya Meru ukilukira wasiri wa ugima mutumethingia kula semetho na mpwe na ukinyo utethio rirakiuria ntukaba imenyere nontu ni murimo yumba utautura bo mtu daromba wa health department yukie atua ya haraka kumba kwa this situation kenda antu betu bakomba kutethwa na porabo ungi mantu ara yomba utuma antu betu murimo uyu spread saindi tumbe koya tuira cia batethia kuiria murimo uyu spread nontu ei murimo uyu munene murimo uyu yomba utuma yasababisha ikubiantu na iboya department ya health sana public health kanya kakwa arrest this situation. Kidpotera Meru TV nde Ntwamboi Wand ireri Gembe North Mbita Mukiri Onkonja. Arimi bandu andashitigania East Wandi ya Thwana hibaithiritwe bagitariria bora bethiritwe bakinyirika anene na kwenyangwa ni njogu kagitani kara bethiritwe bagitariria na kuga ati kinya mageria mago makwanire na rwangirwa kurithia nyamu cia mwito KWS rwithiro rugi wata nyamu ino ka rwithiro rukina mbere kurira nyamu ino iria thia na mbere kuri Kiringaiga indi ara bethiritwe bakiure thirikari ya kaunti ya Meru bawatanite na thirikari nene utigira ati bakubatetheria kaingo kuona ati baushura ngerekana kumani na wenyango kubonene bora bethiritwe bakurukira na sala ra bethiritwe bagikirwa ni njogu ino. Mwandiki wetu Wandheto Adams Muturia wa The Ranger nowe nacio obwa bampara ibweta karibatia nendeni ya wondi ya Thwana gicumba gatigani West bono imanjo kumba kwithira kithukira miunda yono otire chenyangeti pekure mbechi totaleka akaribana ande bakiromba rongera kumenyana mocha kithaka ya rukinda birezo dabayu kumera na mpwena gutira bakomba kwitha kiritarita njo ikontone ko pato kuwa watu tuilelwe buru kabisa pio thirikari county ne tuilele ye tayona kithako bo pombe kyo tutethia na rake KWS ya turutira nyumo imindene no to watu amparene na twatwire mparene kingabana ke president wetu njoi mpara yongwa ketwiro tura na ni athwana ndwanda ire itura ito chankene na isiuru kuringana na baru rwangno kinda breziro tukite matwata ibono tibethirite bakike mathata yo kriboka ita ende utireta ale bombete kwithira kyo mwankira thai na ituikite mathata ke KWS baraba kundiro na njou utethio tukuona watwe KWS iria ikethia kuthurunka njira utheri na mindi bakuona bongwa njou wikuo batu uchienga batu gwita njou kaikongeleka ikundi urito gethe ikundi ka njou usaindi 30 ugaithira kingi na kyo saindi yo njou 50 na watu minde kuriwe kuthira watu irware tungao tware atundene utito twikuo
na antoka ya kulia leka soni kidogo muno kara tombeta kwitha twina bya kuria lakini biondi byarirwo ni njo nkoroki baruiba ko makiro turo bwana boitie ntukwinke kitukuru jumba kwethirige chokwa nonto wete njo ino jumba kwethirige tamanta mena bokomba kwitha bagitarukire kumba kwitha bagita tukuru oni amwana twana tokwa ukira kwinga mwana akiringa akirebea nani nkuwa mbuko nereko konera ningi nonkaritia mwana ende murungu nwe no munene ekeba mwana ningi karento bionda ningi obira kuriari no byo twabangete kuriai batu twetana ng'ombe tuko nonto tuma account ya Isiolo bwaya ile tieno wati nonto ana beto bathoma andresku na ria batendresku na ria batendrene ya ndresku bethaira ana bara beto mawikeria kwibeta kwenderia yonto batu tuma thona twakia na randrene ya Kenjai 1 ndrene ya konto kweta wa mugaye kwa mtweta wanguo kwa na beto bena atari nonto iboto tuma njo ikare ya kwengwa chieta nyantu kwemwe ana bateona bya ochoka skuru bateona nyampembe bateona nye ngoguruma bateona nya bya kuria kinyango ochoka skuru ite choka na ya kabobotiani brethi bwetu bukuinyeleka sana ne ngambiri kuma county zinge ngambe kuyura kochu toreria kuongo kutheta nonto tukona ngambe chetu chetete Laikipia katwaero notice echebela kuo na rero sana nonto chaumete county toero yeikia mirimo no na tuchoke twike wamba kuo nendiro tukuria atiri ako wetu ri kaete county ya bara Laikipia yari county nonto ngambe kuma county ingi ka yako kanyanki kakuriwa kakuthira ngambe ino choto kuthomethia ciana ngambe ino choto kuikia kinya thirikari ni benefit through kuri urithibu nendoka ya kwethira ngambe ikarithwa ku watwe tutona atwaikia ngambe pumatiane mbetanda mzimoturia wathirenja tukirekana riboti ino ya mwana thirenja gaturaithe kung'ina kunara urora ari munini wa murugamiri munene shukuruni ya Chuka University na urarwagira gitikio governor county ya Tharaka Nithi ithuranoni bikuruku Professor Lastus Njoka nethirete akinenkanira amukana kiria tongora baraba ethiretwo bagitiganiria tongoria ba Tharaka baraba ethiretwo bakibanenkagira kura muno nkuruki nethiretwo akiuria ciari na kinya tongoreria gutigira ati bakugwata mbaru kithomo kaingo kithomo kigo gikiguna ana banteri no dagara waiguna no winacio University Angela wa Chuka University nyumani guteka musiasa kaunti ya Tharaka Nithi Professor Lastus Njoka ende ne bumerete kuria ntongorira cia thurirwa kaunti ya Tharaka Nithi na kura gutigairi bakurutira kariwira tabora babandikithirie gitara kuromba kura nitwenda antu mau mathurirwe wega kana mai na tutamabira kotini kana ku marutire antu wira mwana igwe tumabirite nweku tukama support bura tukupota miaka 5 tuone kana bukabua nuntu kila gatumite turunga matika twarunga manu ndwa bure twarungamite nuntu wa kuona Tharaka na lunchi wa mucio na lunchi twarungamite nikenda antu mona mawira gukunde mona mawira lakini time ilipo nuntu nikawira wambiritie no akomba makaba takuruthogo twarungamire nikenda shukuru cietu ibua kiu nikyo gatumite turungama kenda maisha mantu mabua tika twarungamite wogu antu mau twathurire ni maruthogu masapota ni maruthogu miaka 5 etikathire tutina gintu buni butu kwenda amonogu ntongori makaunti ya Tharaka Nithi kionania kwambiria siasa kagita gatega kinyu Njoka kerena benerete gionto gikena kuboria bombe kwethora bakirutira kariwira kila kimakitie muno anambere ya mambiriria wira ni mambiririe kugaiti umwere auga ngatwika ngavana onu ungi senator onu akauga bungi mauti mebia mbere wira udiumba kubirwa wira udiumba kuonia muntu wira shamba alime baria ana mbere alima no mwira nenkira wira uria ungu gauka abe alime wone kana ne akuri mawega kana tibu nuntu tikaduthura for the sake of it Njoka akiaria nombite kwethirwa kiuria kariba kaunti ya Tharaka Nithi gutigiri bakwenda kithomo tu apende masomo kama vile mnapenda ninajua mnapenda na hata yule ana certificate atafute certificate yule ana degree atafute degree na diploma kuna kitu ninasema kuna ugonjwa unaitwa diploma disease kuruki nombite kwendekithire Professor Muriongi gutwika vice chancellor wa Tharaka University mimi ninamuombea na ninajua serikali yetu tukufu itamfanya kuwa
substantive. Tunasema hata sasa ni substantive. We don't have any other VC. Ni yeye atakuwa VC. Yule atafanya kazi miaka 5 na ingine 5 na kila kitu kiwe sawa. Orionge akere nombete kwithirwa kioria kariba Tharaka gutigiriba kwenda cukuru ciao kaindo gutigiriba gukuria kithomo guntu goko chietu chia Tharaka ikujaga nontu antu betu but support those institutions ukajuka thera secondary schools ira nyingi shaki dona antu Tharaka na ntikuga gutigage institutions na kungi lakini boyaka institutions ira inge support ni institution chia Tharaka detenia na katunga secondary detenia na Kachiongo secondary detenia na Tharaka boys pamwe bukira chuka baba ngichogoria baba ngibakathi national schools lakini butikariganirie institution chienu no ndo kaita kwa kinyame in future kwirwe anti mathomere kwao ukawa butakurie chukuru chienu bukathomera ku ngiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Ariete Ndagara Waiguna. Tukirekana riboti ino ya Ndagara Waiguna na untintikano ya kanisa ya Methodist no ithiite na mbere gukuyirwa 1-2 riwa rikauma na ara anoe akere Bishop Alice Mutuma Onyambene MCK na thiritwa akitheria atibo bari nyuma ya Ntombura inkuyanira shiritwe kina mbere kuona bamwe ba minister ba kanisa ino bakirugamwa ngogi mwandiki wetu wanthe tumurethi waba no wina cio ba turi kanisa ya Methodist Nyambene Synod itukwenda uchokeria mwathani nkatho ni ontu ya uranda uga itu experience te ukura na ukura kwa kanisa ikura rira yina utongeria bubwega na inkwenda kuromba twiritane gukira mwathani na kwathikira bara mwathani ekite iguru rietu nikenda batwatha ni ontu mwathani atitwete kanya kakweya na kuwata kithira bishop kana minister yoyo umwira ati qualify kana ati kubua kwatha kanisa ngwitikia mwathani ari na inya ukia kwithirwa nte kuumba kana ukia kwithirwa nande cietete mwathani ari na inya ya unditaritao kana ya utuma ndemo ikurita ngoira ngurita kithira ini ngwande cietete inkuromba Kristo beto na inkwenda bachokeria nkatho banyambene ni ontu batwe itwiritanite uteja athenjeri kinya barato ina bo kanisa ene chieto na kinya oni nde bishop inkwira a Kristo beto banyambene sino ndibwega ni ontu bwa kunteya te orande na dietwa riakwa nyura mwathani ambikirite iteyo kiu na ampa maguta na on the same breath itwiritanite kinya iteyo munene wetu presiding bishop na tutongere tu presiding bishop wetu Reverend Joseph Ntombura batu turi kanisa itukuwirua na itukuona mwathani akirita ngugi na mwathani atirita ngugi ukethirwa utongerio tiburabo wengwe ekite o akethirwa ati witite ati utumira kurita ngui ya ira tukuona ikiritika ndene kanisa Methodist na no ntu ni ikuriteka na ituchiona batu itukuwirirwa utongeria burabureo na batu twenyuma ya mutongeria wetu presiding bishop na tukamuwata mbaru mwankarira mwathani atwira bungi. Thank you. Kagita kara kanisa yambirie kuthongeria mantu maciaca kana kureta mathukana gatigati gantu bayo na barabangi barome ibaraithite gukwikuwa ati rukuo rukwambiria kuonekana muthenya karengo tinda bwega bamitaga ni famina zwa Kimathi.
kaingĩ rwĩmbo nĩ njĩra ĩmwe ya gũkatha na kwaranĩria na Mwathani Mũrungu. Zaburi 98 kamũstari 5 iriuga atĩrĩ, inagĩreni Mwathani ndwĩmbo cia kũmũkumia na wandĩndĩ na bumwinĩre na inanda bia ndigi nyingĩ. Sitire zine mũrimũ thũgũthũku nĩũkũrũkĩte kansa na korona yũragĩte tũtegũrũ bakang'anana igakai wa baba koretwo hamwe naniĩ gũkũ kwaramba nyingĩ inũka moko matheri wega waku mwĩngĩ na natia kunyingĩ. This is DJ Twish Lee, the turntable killer. Gwatanĩra na DJ Twish Lee ntuko cionthe cia Jumatatu mwanka Juma kwambĩrĩria thaa 5 cia rũkĩrĩ mwanka thaa 7 cia mũthenya aja kwa Meru TV agĩgũtarĩra tũrwĩmbo twa gũkatha na kũthathaiya Mwathani Mũrungu ndeni ya mũbango jwa The Wave Show. Jesu imoringyo byama ngankobwera mbonete kama kyawe ntuko ya narua Unamuinga nani? Nani? Unamtafuta nani? Nani? Jo tũtharimanĩrwo amwe. Meru TV chionere mwanya. Oduna kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureja ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rugoji na tuona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Oh my, mwago. Ati sina hiki sina kile, siridiki kasi ishidonda kile. Mwago ni kino biaru mbuni kwenye niyankona kwa marire kumana menoga ya ontuko. Tunapenda mushene, paka tunagombana na waiter. Tumechafua meza, paka mademu wanajileta. Marira hapa kushoto, nimejawa na watoto. Ukarendi tukunde rwimbo rutina kidhimi. Hatuna pressure, tuko happy tunafurahia. Tukuchundeza Jumatatu mwanka Juma kwa mbele za kenda chia muthenya mwanka za 12 chiogoro ubango jore tetemesha. Cheki fala mekam na mezubana na cheki hadi Subaru mambaru imekam na meja. Form ya weekend ni watu inayo. Kumaanisha nini? Nasikia unaruka matuta. Hivi nami umesikia natembea na mafuta. Umesikia? Msichana tu wa kuongera dosi kwa mbele za inya chia rokeri mwanka za mugwanja chia muthenya.
Obango Jori tetemesha extra ugwatanite na Ivy Mwendwa na DJ Smack. DJ Smack aga ukunde mudhukano jwa Rwimbo. Indene Meru TV oga korokerwa tuinie kauna pinga ukoro. Sisi ndio machampe, champe, 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 champe. Sisi ndio machampe. I can see the rising sun, the devil's still on the run, all the pretty things burn out, heart is beating in my head, feeling numb with every breath, smoking fire all around, finger on the trigger, finger on the trigger, over and we all fall down. Finger on the trigger, finger on the trigger, I said time is running out. Slow down. Southeast corner of Courtyard, next to Building 16. Reports of a downed helicopter. This is Board Officer Liz Riley. I'm fucking pinned down any QRF now. Hammerhead, we are moving north to down Kiowa. ETA? Pretty fucking soon, brother. Less than 2 mics out. Requesting fast mover and support.